Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Kriyan, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kaayan-ayat ko, iso ni Brian. Napudno kami iti tunggal maysa. Ngem dagiti dadakkel ko tinagbalin atubeng iti ayan-ayat mi. Wano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kriyan dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nakarakdagsakak manen. Gaputag ko'y kuyog tangag paspasyar dito yung parke, Kriyan. Oray siya, Brian. Kat paspasan siya am kumalatan dagiti dadakkel kong gapo ka dagiti saan anasaya at nipakpakita dakan ka. Maawatak matkit di ita. Baknang kayo. Idinto tamay sakla nga anak ti Manalon. Saan mo't aday tati inayat ko kan ka? No di kat inayat ka, gapo iti nasaya at akababalin kan kinataong. Kan may sa, talaga mo't nga agin inayat na. Agyaman na Kriyan. Palangarudan. Ituloy tanti agpasyar. Kalpasan na, itulot kanto ni Jebalayo. Sige nga rod, Brian. Ituloy tati agpagnapag na dito'y parke. Oh, nasaya ta simbang patkan, Kriyan ading ko. Sa dino tinagapwam? Nagpasyar kami kini Brian, manang. Kat among ka di, nakaragragsa ka. Gaputa nakitak manin ti tao nga ayat at unay. Kasta ka di? Uwin manang, ang mabid lang. Apay kasla pinagpadaanam ti isa sangpot ko. Ada ka di napatag nga ibagam? Awan, ading ko. Ngam, itay da ka pala ang apadpadaanan da mamaka ni Papa. Makaungat dakan ka. Amo dalatan anak isinarak kamanan ka ni Brian. Basta ka di manang. Sige nga Rod, panawan ka pa'y dito'y salas. Mapanak iti ayanda. Kasaritak ida. Sige lang, ading ko. Kat saya atam lata ko mati makisarita ka dakwada. Wan manang, di kagdanag. Talaga akas ti aramida. Ala, agtugaw ka, Kriyan. Gaput adda na patag nga ibagami kan ka kan ni mama. Ala, agtugaw ka? Kat denggam anaimbag ti ibagami kan ka. Apay ka di mama, Papa. Anya tinapatag nga ibagayo kanya. Kan, apay makong ungat kayo. Nagpasyar kami lang ang matkin ni Brian. Dakis ka di? Namin ano ka di nga imbagami kan ka aliklikam dayjay a Brian. Awan na ran niya gamasakbayam no kasken kuwan ti ayatem. Saan mi akayat ni Brian aparakan ka? Saan mi akayat nga agtinagkalaang iti maysa nga anak ti marigrigat? Idinto tabak ng ti pamilya tayo. Papa, Mama, pasensya kayo. Ngamjak ka ba ilan ti ipapaaramid yung kanya? Agin inayat kami kin ni Brian. Lipat mo dayjay a tao. Awan to Apolos ti maganab mo kan kuana. Gaputan ako rapay dalaeng. Saan kumaan natangkan ti ulom, Kriyan? Makiwin naswaskan kan kuana. Gaputa saan nakaskan kuana ti kayat mi aparakan ka. Day tatipod no. Tay kumamit laang pada tayo anasaliwan-wan ti panagbiag na ti ayatam. Pakawanan da, Papa. Papa, ngamjak marami tayo na. Kaputay ayat ako na ni Brian. Matayak lakit din ang mapukaw ko. Kalukuan day tanga ibagbagam. Da kami ti masurot. Liklika mo na. Sakbay nga addasan anasaya at amapasamas. Husta tayo na panagsangsangit mo ading ko. Amang na niya pa'y ti mapasamak din ka. Diyak ka ba ilan ti papaaramid na kanya, manang. Diyak kaya't aliklikan ti lalaki ngay ayat akunay.
Alala, husto daytan. Di mo latan ikas kaso ida. Baka amiris dan tumat lang. Kat doon to ti panawan, amaawat dati ayan ayat yo. Nagsakit lang amin ti panagsasaod a mama kan papamay papan kan kuana. Kan ibabada lang unay ti kinataon na. Kasla saan ka pala na iruwam ka dakwana? Baybay amlat ta idan. Sana bale, maawatan ka din ko. Agyaman akmanang, gaputa maawatan na. Wanading ko. Kan saan ko mga agsaksakit tinakam mo kadagiti dadakkel ta, kriyan. Wan manang, di kagdanan. Ikarik, jak tupulos agi mula iti sakit tinakam kadakwada. Anya ka diti kunam, anadagsan a parikot mo, friend. Sige lang, ibagam, baran matulungan ka. Wang amin, angel, friend. Mariribo ka na. Ngamin, talaga asaan akayat da mamakan pa pati relasyon mi kini Brian. Talaga akayat da amakiwin na suwasakan ko na. Apay. Ano na unay di da pangayatan kan ko na. Day tangarod, friend. Di da kayat. Gaputawan ka no tinaranyag amasakbayak kan ko na. Mariribo ka na, angel. Ay atak unay ni Brian. Matayak lakit din umapukaw iti matang ko. Idaw-dawat ta. Asapay la kumatag tang tumat laang ti panawan. Ang maawat dagiti dadakkel mo ni Brian. Wan nga rin, friend. Kat agyaman nakiti day tanging bagam. O ala, ituloy tangaro din timangan. Agkita kami pa itakin ni Brian. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak dito balay, Brian. Awan na yaman na, Kriyan. Umay ka. Dumanon ka pa'y adi taon eh. Tagkape ka. Uray sa anak sa nasumrak di tabalayo. Nakababain met. Inton maminsan langan. Anya di al-aramidam dito'y balay, si kaalalaki. Ala, humanaw kan. Tadyak kayat ama kita tilaad a panagrupropam. Papa, saan kumamit akas ta ti panagsasauyokin ni Brian? At damat rik na ang masakitan. Anya? No talagang adarik nana. Marik nana kumangarod. Apulos asaan mi akayat aparakan ka? Sir Lando, napudnot ti panagayat ko iti anak yo. Awanan adu asaw. Pumanaw kan, lalaki. Katsikamat kriyan. Umunag kan dita balay. Adda dita unag ni mamama. Agsasarita tayo itinalapat. Sige, Kriyan. Sumarkan ni tabalayo. Brian, pasensya ka lakuman iti amak. Aday wamon ti anak mi, si kaalalaki. No di mo aramidin dayta, adda dakes ang mapasamak kan ka. Guston, Papa. Diyo ko man pagsasawan ni Brian. Riyan, iha, rumwarkan diti silid mo. Mangrabi ita yun. Sige lang, Mama. Sana ka mabisit. Anya, apay nga agsangsangit ka. Sangsangitam ka dinay jay a Brian. Nalabas ti kasting aramidan niyo, Mama. Kasta unay ti panang pamay niyo kan kuana. Idin tatawan matar-aramidan na, Amadi. Lipat mo day jay a tao. Awan to tinapinta sa masakbayam no day jay nga anak ti mamirmiraot ti agbalin nga asawa. Sana po niyo dayta, Mama. Adara pa ap mi adwa. Katong palan mi dayta. Agpatinggalaang iti arapaap dayta, iha. Gapo, kaawan mo't lang ti mabalinan dayja tao. Naunpet kayo, Mama. Kunak no saan kan nga umayita, Kriyan. Saan ang mabalin adyak umay, Brian? Tulagan tangag pasyar ta ita dito'y parke. Ay-ayatin ka unay, Kriyan. Inarakop nakmat kan, Brian.
Oray siya. Ay ayatan ka man. Adda na patag nga ibagakan ka. Kat sapay la kumatamawatan na. Anya dayta. Sige, ibagam. Diyak kaya ta kagura da ka dagiti dadakal mo. Gapo kanyak. Iswa siya langin ti umadayo. Anya. Apay, Brian. Di na ka din ay ayatan. Kas itinak ko nakitayan. Ay ayatan ka unay. Kat aramidak na ito ay. Tapno agtal ng ti panunot mo. Ngem di kagdanag. Agsubliak to. Kat sapay la kuma. Tamauray mo ti panagsublik. Nagsakit da ito yung pagbanagan ti ayan ayat na. Ngam sige. Magnamnama aki ti panagsublim. Onorayan ka. Tapno tong palinta dagiti aming harapang apta, Brian. Ay ayatan ka unay-unay. Rian ading ko, ang aasim tamangan ka kuman. Manon nga daw adanon lang ti impapaunag mo. Dakkalan ti imresam, kapo iti kastoy nga aramidam. Awan ganas ko amangan man. Iso nga ipanaw mo dagita amakan dito isilat ko. Awan mo't lang ang serserbi ti biyag ko. Kaya't kunti matay. Anya, ay napangaasim kumamat aading ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Alakit din, mangan kantap no pumigsa ka. Yak kaya't kunti matay. Gaputawan matan ni Brian. Kat gapuday tayo ti kinaulpit na mamakan pa pa. Anya? Apay mo din ang binaybay am ti Bagim. Anya ti mapaspasamak ka. Nakakutkut ka. Awanan serserbi ti biyag ko, friend. Nasaysayat lang ang nagsakita. Gaputawan matan ni Brian. Amangan na saan kami ngagkita pa iti ka naman. Di ka kumaang sa iti kasta, friend. Mamati ak nga kita kayong tumatlaan ka ni Brian. Di mo ko na, karing agsubli. Angel. Agpaimbag kakit di, tapno mauray mo pa nagsubli na. Anyan ti kasta alangam, iha. Nakakututong kaunayan. Gaputasaan mo matngamin akayat ti mangaan. Pangaasim, agpaimbag ka kuma. Wen mat ngamin, iha. Agpaimbagkan, gaputa saan mi akayat amapukaw kakada kami. Ipatmatagda ka unay. Agimbagak lang, Mama. Papa, nung makita ko ti tao ngay ayata. Pangasi ako, Ma. Sa pulin niyo ni Brian. Kailiw ko unay yan. Kayat ko na makita. Wah. Ala. Bayam, iha. Sa pulong mi ni Brian, nuday tati makapaimbagkan ka. Wen, iha. Ikarigatan mi asa pulen para kan ka. Ipatpatagda ka unay. At kayat mi nga agimbagkan. Agyamanak, Mama. Papa, talaga kayat ko na makita ni Brian. Kailiw ko na yan. Agpaimbagkan, kriyan ading ko. Depression ka no ti sakit mo ko na ti doktor. Sana bale, sapsapulan ng damamakan ni Papa ni Brian. Wan manang. Katsapay na ko man. Tama sa pulan dadagos. Tapno agkita kami. Brian, adaytan ni Krian.
Brian, urahim lang nga makaring. Nagdakkel ti nagbaliwan ti langana. Nakakutkot tong una yan. Nakakaasib ti ayatek. Sige ka di agpaiso. Huwag kriyan. Isyak detoy. Nagsubliakon. Di mat nagkariyak nagsubliak. Ngamjak ni namnama abinaybay am gayam ti bagim. Pangasim. Agpaimbag ka kuma. Ay ayatin ka unay. Juan Brian, agpaimbagak para kada kayo amin. Katanagsak, kaputan nagsublikan. Naibaga amin kanyak dagiti darakkel mo tinapaspasamak. Sipod imadaywak. Ket ikarik. Saan ako napumanaw? Tungpalin ta dagiti adu nga arapaap ta, kriyan. Agyaman tayo iti Diyos. Ininot matlangan ti panagimbag mo, iha. Uwan nga rod, iha. Makita min ti sigo da kinaragsak ti rupam. Kat agyaman akmat kada kayo, Papa, Mama. Gaputa sa anyo nakagura ni Brian. Uwan, iha. Maragsakan kami. Gaputa ang kagumaan gayam ni Brian a pinasaya at tibiyag na. Ket maragsakan kami unay. Gapu iti dayta. Kastang agpaiso, iha. Di ka madanagan. Si papalubos kamin iti ayan ayatyo. Gaputa na panagnakan mi ti kinapudnuyo iti tunggal maysa. Agyaman nak, Mama. Papa, jak mailadawan kinalaos a kinaragsak ko. Kriyan. Dito'y aparakiti ka na napagpasyaran ta idi. Saan ka di? Juan Brian, kat dito'y matinagkariyak. Nga urayat ti panagsugdim. Kat agyaman na kita natumpal day ka. Ket dito'y mata nagkariak ngagsubliak. Ket ita, at datamanin dito'y. Ulitak nga ikarikan ka, as si kalaing ti ayatek tung palbiag. Agyaman na, Brian. Kasta akmat. Kat ad-adapay ti kinaragsak ko. Gapot na umadanin ti panagkalay satan. Kasta akmat kriyan. Ket agyaman tayo ti Diyos. Gaputa oray nagdalan ta iti adu apan nubok. Datalata ti pinagtumbong na para iti tunggal maysa. Nagkalaysa kami nga rod kini Brian, Mr. Lonely. Ket naragsak ti binangon mi a pamilya. Akadwa mi dagiti dua nga anak mi. Kastan ket agyaman ak. Tuy pagayam mo, Kriyan. Kriyan pagayam ko, tay kunada nga ruden. No talaga ada kayo tinaitani para iti tunggal maysa, da kayon tulatta. Ket nagasat kayo, gapo tanalasat yo dagiti adu apan nubok a nagdalanan yo. Ala, idawdawat ko ti agtultuloy a kinaragsak ti pamilyayo. Wano papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinaga na Kriyan, manipod probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lawrence. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely.
Nabaligyak iti binangon ko ang negosyo, ngem dimteng tinadagsa na panubok, iti panagdan nami iti asawak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lawrence. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Happy 5th anniversary, Lawrence. Nakaragragsakat. Gaputan na danon tati may kalimaatan ti panag-asawa ta. Ay ayatan ka unay. Kastag mat Amanda. Nagtaktak ka pa'y laang anang isagana kadag iti amakmakan. Nagorder ka kumalatan Gaputamok anabannog ka anagmalam iti opisina. Okay lang. Sana bale. Tinulungan nakmet ni Pasing akatulong tayo. Naragsakak na siya mismo ti mangisagana kadag iti makan a paborito. Agyaman na, Amanda. Talagang ay ayatan nak. Alang arudan. Ayabamon datatan. Tagigiddan tayon amang rabi Well, Lawrence, mabiit na ang taayabak ina. Naragragsak tapay ko ma. No adamot anak ta, Amanda. Nagyamanak pari kayo nita. Kaputa pinatgam ti awis ko kin ka. Awan ngamin tinapatag nga aramidak ita as Sabado. So ngay manugot nga kita ta ita. Inton bigat lang nga ipasyar ko dagiti agi inak. Naimbag ka pa'y pare. Adda agi inam nga ipasyar mo. Namisyak. Nagrigat sa na mapasamak na ita. Apay matanas sa umtikas ta, pare. Pare, ubing kayo pa'y kan ni Amanda, tapno panunutom tikas ta. Ngam liman na tawan nagdenden na kami. So mapukpukawan ako ni tinamnama, pare. Pare, di ka agsao itikas ta. Ikararag mo kid di iti apo. Sigurado apat gan na ti anyaman na kidawam. Nan runa, nunas na banti pa nagkidaw mo. Diyan ka mo, pare. Nakulaapan sapay kitin ti panunot ko. Ket kumpormin ti mapampanunot ko. Pangasim pare, di mo ipalubos. Aday taabanag ti pakadadaulan ti estado yung agasawa. Agpanunot ka na imbag. Sakbay ang mangiwayat ka, iti anyaman nga addang. Good morning, Sir Lawrence. Kastamot Cynthia. Nagsapa ka ita Ken nagseksi ka pa'y. Sigod mat, sir. O sige, mapana kon iti table ko. Ado pa'y dagiti masapol alapasat nga i-encode. Sige lang, Cynthia. Ay na. Nagseksi talaga ni Cynthia. Sigurado ang makaanak pa'y. Gaputa ka ubingan na pa'y lang. Sir Lawrence, masapul apirma am dagiti papeles, dagiti sumangpat nga stocks tayo. When Kenneth? Yagmuntulat ta dito'y opisinak. Lawrence, napigkat ti panangkit kitam ka ni Cynthia. Kitam lang amangan no saan ton ama isina, ti panagkitam kan kuana. Katagbasol ka. Anya? Saan to ang mapasamak data, pari Kenneth? Alakit din. Ingkaalaan ng dagiti masapul apirma ak apapeles, tapno malpasay. Adoy pa'y tisidaan, nanang. Mangala kayo. Agbusog kayo, tapno daras ti panaging bagyo. Ay na, agyamanak, Amanda, balasang ka. Talaga ang nagasatak, anak kamanugang kan ka. Gaputan na singpot ka lang arudan. Nagagut ka pa ay. Anya? Da kayo talaga, nanang. Maalakit din, mangantayon. Pudnuti ko na ni Nanang, Amanda. Bakit? Nagasat kaming agpadpada. Gaputa sika tinaasawak. Alakit din. Mangantayon, tani. Agbaawan dagiti na isagana amakan. At dakapay matlagayam dito'y salas, Amanda. Apay, saan ka kadipay ngagtuglap? Saan pa'y ngarot lakay? Dito ayak pa'y lang. Kayat ko tagpanunot. Ay, uwan gayam. Amang ano kayat mo tagkape? Mabit lang tayo timplaan ka. Saanin bakit? Agyaman aklangan. Apay analiday ti rupa.
Ada ka di parikot. Ibagam laing. Saan mo asuluan no anyaman dayta? Lawrence, pakawanan na ko malakay. Amang ano ga po kanyak. Saan ang matungpal dagiti arapaap na? Anda ka din daytang ibagbagam. Pangasip, di ka kumagpanunot iti negatibo. Makonkonsensya ak. Ngamin, aging gaita. Sa anak mo't lang agsikukan. Kasanon no sa anak ton nga agsikog iti kanuman. Kasano dagiti arapaap na nga nga anak. Amanda, di ka mapukawan iti namnaman. Di mat ko na ti doktor. Ngawan magparikot ka datang agpatpada. Urayan talatan ti panagsikog mo. Sana bale. Ubing tapay man. Nga maambok. Magagaran kan amadaan iti anak. Ngam no apay adyak mo't lang sikugan. Mabuti nga kiti mabalin na mapasamak, Lawrence. Pagkalmaam lang ka rin na, Amanda. Awan ti rumba nga pagdanagam. Dumteng tulad na ti panawan, ngagsikog ka. Napanan ka diti asawam, anak ko. Apay adyak makita dito'y balay. Di mat nagpakada itay bigat ti asawak, ngagbakasyon pa lang iti sumagmamanungal daw iti lugar da, nanang. Kapot masakit ni abalayan nyo. Uwan nga agpaiso. Nalipatak mo ton. Nga madamag ko man laang anak ko. Mano ka din atawin yung agasawa kan ni Amanda. 5 na taon. Apay ka di ang nadamag yun dayta, nanang. Nga apay nga saan kayo matlaangan ama at daan iti anak. Oray may salakom ama, ti agbalin nga anak yaw. Tapno adag numar, iti matmatgadan yaw. Uwan nga rot, nanang. Marigatan samot ngagsikog ni Amanda. Numaminsan, mapukpukaw pa ikit din tinamnamak amadaan kami pa iti anak. Di man nagpakita kayo iti doktor. Anya nga iti kunada ide. Awan matinakita da parikot. Ngem no apay nga aging gayta. Kat saan matlangan nga agsikog ti asawak. Pinapod na. Matuukan akon nga guruuray. Diyak lang amin kayat amakadlaw ti asawak. Nupay kasta. Di ka kumagar aramid. Iti banag apakadadaulan ti estado yung agasawa. Laglagi pam. Nasingpet ken man nakaawat jay asawa. Nagragsak ka mat gaya makasarsarita, Lawrence. Sigurado ang kanayon mat ngagkatawa ti asawam no agkadkadwa kayo. Saan mat? Ngam saan na day tati pagsaritaan ta, Cynthia? Ituloy takit ditimangan. Kalpasan na, itulod kanton nga agawid. Anya, naaramid mo aginuliban tinagsingpat, ken nakaan-anos nga asawam, Lawrence? Ay na, apay matan aramid mo tigas jay. Awanan ti maramida, Kenneth. Nailawan kamin kini Cynthia. Kahit, anya ti plano mita? Awan relasyon mi kini Cynthia. Isungawan ti rumba nga pagdanagak. Sigurado ka? Saan nga tanga agbalinda ito'y amitsa? Iti panagdenayo kan ni Amanda. Saan mo't siguro, pare? Nasulisog ak lang kini Cynthia. Isungad na napasama kiti nagbatan mi. Naimbag, no kastamot laang ti kapanunutan ni Cynthia. Kasanunusaan? Ay, Kenneth. Tinasayaat. Kasaritam anaimbag ni Cynthia. Kat nasaysayaat mo't laeng. No ipudnom ti amin kan ni Amanda. Rumbeng laang nga agbalin ka anapudno kan kuana. Anya? Mabalin ko akasarita ni Cynthia. Ngam ni Amanda, panagkunam nga takat maawatan nak, no agpudnuak. Patsik ang maawatan na ka. Nasaysayaten, ang maamuan na ti amin, ngam ti maamuan na pay, iti sabali. Lawrence, kung may ayatan nag. Apay nga ipagpagamit ang
awan relasyon ta. At dangag paiso na pasama ka data. Ngam amutang agpadpada nga awan relasyon ta. Nasulisog aklang. Pangaasim, Lawrence. Nakasagana ka mang panaw iti pamilya para kan ka. Nabayagan nga gayatak kan ka. No kayat mo, ipaayan ka iti ado nga anak. Baybay amo ni Amanda nga sa awam. Pangaasim ta siya ko ti ayat na. Imposible day tang ipagpagam. Saan ka nga ay ayatan? Patpatgag. Kan ay ayatak unay ti asawak. Sa anak nga umanugot, Lawrence. No saan ka makirelasyon kanyak? Ibagak iti asawa mga ada na pasamak iti nagbaitan ta. Kan ada na bukal a relasyon ta. Makamu ka, no day ti kayat mo. Basta jak makirelasyon kan ka. Gaputa jak kayat amarakrak ti pamilya. Anya? Day tipod no. Isungag panunot kamutan iti nasayat. Di mo ko maitulok ang madadaal ti pamilya. Gapo iti minamaag a panagayat mo kanyak. Oh, apay analiday ka, naknay. Di na ka di kailiw. Pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Inarakop nakmatan. Kan saan ka amaawatan? Anya abasol mo kanya. Apay nga kidkid daw ka iti pamakawan. Nadagsan ti nagbasulakan ka, Amanda. Dumungag ka, tay bagak ti amin. Kalpasan na. Makaamukan ton amang edang. Awanan kay tiba. Nagpali na ka napudnukan ka. Ngam kastoy ti isubad mo kanya. Gapo ka di taging gaita ang katawan pa'y anak ta. Papasan na ka di, Lawrence. Pakawanan na ka, Amanda. Diyak ingagara ti amin. Nasulisog akla. Mamati ka kuma. Awan relasyon mi kini Cynthia. Nagsakit na iti ngay naramid mo kanya. Nagsakit na panunutan. Ang naglaka ka na sulisog iti dayjay a babae. Nagrukot ti panagayat mo kanya. Mamati ka kuma kanya. Nasulisog aklaan. Katikarik. Santo na maulit ang pulos ti kasli ngay naramid ko. Ay-ayatan ka uneta. Katjak ka marakrak ti pamilyata. Pangasim ko kita pakawanan nak. Mangrugi tamanan. Diyak mo. Ngam nagsakit tinakam ko. Gapoy ti kastoy ngay naramid mo kanya. Tanggayan na ka, Ginom. Pari Kenny. Panagunat. Sana ko na mapakawan ti asawa. Gapoy tinagbasulakan ko na. O apay mat ngamin na nagpasulisog ak iti dayjay a babae. Gusto daytan, Lawrence. Nabartag ka una yan. Adun tinainom mo. Ala, agawitan. Itulog kan ije balayo. Tamangan mo agtanda na kan ti asawa. Sakpay kahit ti agawit kahit. Kaya't ko pa iti aginom iti arak. Kaya't ko amalipatan ti parin. Amanda! Pakawanan na kuma. Ay-ayatan ka unay. Sak kaya tamarakrak ti pamilyata. Intahan, Lawrence. Tani, kita andakan dagiti adda dito yung restobar. Ato iti kape, anak ko. Agkape ka, tapno lumag antirik na. Agyaman ak nanang. Talaga nasakit ti ulok. Nadagsan ti pagik. Kasanaw, kasta unay abartak mo idirabe. Naimbaglaangan tasaan unay anabartak ni Kenneth. Kat naitulod na kapay dito yung balay. Apay, ada ka di parikot? Anak, nasulisog ak iti sabali a babae. Katimpod mok day iti asawak. Iso ak kinaguranak. Anya ka di tirumbang nga ramidak.
Pudnumat ana sulisog aklang. Ngam tirigat na. Inggagaragayam ni Cynthia tinapasamak. Kaputad darik na nakanyak. Anya, apay mo't ngamin ang naglaka ti pa nakasulisog mo. Kat anya nga rod ngay. Nalpasan. Tinapatag. Saan mon nga ulitan? Diyak kaya tamarakarak ti pamilyak, nanang. Tulungan da ka mangurnos iti daytoy. Nasakitam ti asawa. Iso nga agaanos ka ang mga iayo kun kuana. Patyag, maornos to matlaang tilinangan niyaw. Agaanos ka, nakabasol ka iti asawam. Wala na. Dap-dapak ti babawik. Gapo iti kasday nga inaramid ko. Si kakati ni Lawrence, baraw. Wala ta. Siyak nga rod. Apay nga mamudak. Kan apay akayat dak ang makasarita. Siyak, ti ama ni Cynthia. Kat naamuak nga da napasamak kada kayaw. Aklunak day tatata. Nga magbababawi ak iti pan nakasulisog ko kenkwana. Tulungan da ko ma. Diyak kayat amarakarak ti pamilyak. Gapo iti anak yo. Baraw, nabayagan nga kursunada ti anak ko kan ka. Ngam kanayo na bagbagaak. Kaputagpada kayo nga daanan iti pamilya. Ngam natangkan ti ulo ti anak ko. Iso ang nagplanaw kat nagbaligi anang sulisog ken ka. Anya, sinulisog ti anak yu ti asawa, tata. Amanda, Uy, balasang kaw. Kat mapanagnakak dayta. Gaputay namin amis mo ti anak ko kanyak ti kinapudnaw. Iso apakawanem ko mati asawam. Kat mga barwanan kayo. Kan pakawanen yu mati anak ko. Gapu iti riribok nga insangbay na iti pamilyayaw. Ay, mahastin sa gana yung itamakan. Espesyal sa akit di itangal daw talagang espesyal, nanang. Gaputad danton apo ko yo. Anya? Ay, paiso ka day. Ay na, nagmayatan ngay no kasta. Adan to umatlaang an ibit ti maladaga amangag dito'y balay. Wala nang. Kamaudyanan na, masikugak matlaangan. Adan imparabor ti Diyos nga anak kada kami nga agasawa. Una nang. Gapo iti dayta. Amok nga adan at tumibker ti relasyon mi iti asawak. Katagyaman akmat iti Diyos. Gaputan na urnos kami matlahangan iti asawak. Iti laksid tinadagsan na nagbasulak. Lawrence. Kat ulitak ti agkari, Amanda. Ad dapay ngagbalinak anatibker. Katanton anak ta. Impagarup ko no saan kami na maurnos iti asawak, Mr. Lonely. Nga magyaman kami iti Diyos, gapo tadi na impalubos amarakrak ti pamilyami. Gapo iti pan nakasulisog ko, iti sabali a babae. Katita, naragsak kamin. Kastan katagyaman ak, tuy pagayam mo, Lawrence. Lawrence pagayam ko, nagasat ka. Gapo ta nasingpet ken man nakaawat ti asawam. Ala, sapay la kumatag tultuloyen ti kinaragsakyo nga agasawa. Kaya't mangipaay da ito iti adal, anasken nga agbalin ka anapudno iti asawam, tapno saan amarakrak ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti tinaga na Lawrence, manipod probinsya ti Isabela, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag itak at impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Glayza, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, damok ti maadaan iti boyfriend, iti tawon ko, 20 ket 4. Ket jak ninamnama akastoy ti mapasamak kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glayza, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Italakon kan ka ti Jimmy ha. Si kanti makamo amang imanihar. Lakaya ko na. Saan ko nakabaalan abantayan. Kaya't kumutin ti ag-relax. Katwa na, Papa. Sana problema dayta. Siya kung ti makamo iti gym tayo. Sana kung ngagsubli dya abroad ngagtrabaho. Talaga asaan kan nga agsubli, iha. Kaputa ka sa pulat ti kadkaduak. Wen, Papa. Saan kayo ang madanaghan ta saan kayo ang panawan? No kumanga minsong bata mo ni Paul. Papa, saan ka di anay baga ko nakabsat lang ti pangibilbilangak ka ni Paul? Anak meten ti pangibilbilangak kan kuana. Kan nusong bata ma. Kasla agbalinin apud-pud no nga anak ko. Pasensya kayon, Papa. Ngam talagang awan mariknak apanagayat kan kuana. Hello, ma. Aging kwairak ko, ma. May papan iti gym yo. Kayat ko ngamin ti ag-gym. Anya ka diti kayat mo, sir? Binigat kayo nga umay? 200 nga minti per day. Iso amay mayat no agbayad kayo langan iti membership fee. 2,000 good for 1 month day jayan. Anytime mabalin nyo ti umay. 8 a.m. to 5 p.m. Okay. Agmimbarak nga rod. Kayat ko ti binigat nga umay dito'y gym yo, ma'am. Iti kasta kinapintas dagbambantay. Inspirado ak nga umay iti binigat. Wow. Agyaman ak iti pananghidayaw mo iti kinapintas ko, sir. Ore masika, nagwapo ka. Kat agyaman ak iti panaki-member mo iti Jimmy. So, kasano? Agbayad ak nga rodan. Iti kasta, mangrugi ako ninton bigat. Okay, sir. Tangay agdadamo ka. Ada instruktora mangisuro kan kay tirumbang nga ramidam. Aging nga amumton nga aramatan dagiti kagamitan dito'y gym. Iha, kumusta ti umunang aldaw mo iti gym? Agin enjoyak, Papa. Ado dagiti nag-member itangal daw. Iso nga, ado dagiti new member ang may suro. Good! Amangan no may mayat, asikat ti agbantay iti gym. Pagkunaan yumat, Papa. Lumamuan daan na pintas ti agbambantay. Adulakit di ti mapan iti gym. Malagip ko lakit nga ruti ko na ti maysa nag-member itay. Ma-inspired ka no nga umay iti binigat gaputan na pintasak. Oh, makita? Puno ti kunak. Mang bulbula laang dayjay, Papa. Amang ano sanay lang amang bola iti babae. Andang amin itsura na kat. Ngam agpaisuan na pintas ka, iha. Mas dawak man laeng. Iti tawon mo at 24. Awan pa'y laang kayan ayat mo nga inyam amom kanyak. Anya ka di atalaga, tibirbiro kam iti may sa alalaki. Papa, awan pa'y ngamit nakarikna iti bagbagada nga ayat. Ay na, napili ka ngamin unay. Ang kita amangan, numabakatan ka abalasang. Ni Papa Hamat, ubingak pa'y laangan niya. Good morning, ma'am. Dakmanen. Good morning, mat sir. Talaga, mat Manula ang aldaw mo nga agjijim nga makitan tinagbaliwan ti bagim. Agpaisot ako na, ma'am.
Pariknak namin alim mag-antigaraw kon. Saanin anadagsan ti bagik. Okay. Mayat nga rod no kasta, sir. Basta ituloy mo laang ti panag-gym mo. Awan gaya, ma'am. Kaano ka di nga da time mo? Mabalin ka di nga awisan ka mga niti restaurant. Uray, kalpasan ti panangrikap mo iti gym mo. Kayat ka lang ma'am mo anasayaat. Ken kayat ko ti makigayam ken ka. No, mabalin. Ah? Apay kit din nasaan? Sa bagay, sa anak mo't amakal aliwaksay, tawan mo't mga awis kanya karumuar, Ha? italaang. Kasla imposible dayta, Iti dayta kapintas mo? Awan mga wiskin ka arumwar amapan mangan? Talagang awan, sir. Balay trabaho aklaang. Apay kasla espesyal ka iti dayto ya restaurant. Permiti pa na nga si kaso da kadata. Kanayon ka kadiditoy kat am-ammo da kan? Pasensya kan. Tasan ko anay baga adagos. Siyak ti mangiman manage iti dayto a restaurant. Kukuha dagiti dadakil ko. Kaya pagnanaid da ni Jabroad. Dua kami lang iti kabsat ko ani Mercy anabati dito'y Pilipinas. Agpada tagayam nga dayman manage na ang negosyo dagiti dadakkel na. Tinagdumaan talaan, adakabsat mo. Siyak, at may saak nga anak. Boring nga rod ano kasta. Saan matkit di? Adamat ngamin ni Papa. Kaklose ko unay di amak. Uray nasapan na kami apinanawan day di mama. Saan ang nagkurang ni Papa iti pagrebengan na kanyak? Imanaya kun iti biyag na. Kan saanan ang asawa? Basta gaya. Siguro, no awisan kanto nga umay manin dito Di na kon pagkadkadanan niya. Jakman amo no apay analagan adagos tiriknakan ka. Oray siya. Naasidag adagos tiriknakan ka. Hindi damo ka pa'y lahing amakita. Apay anala daw ka anagawi, iha. Pasensya kayon, Papa. Sa anak-anak kapagpakada kada kayo. Nagawis ngamin iti dinner ti maisa kadagiti member ijay gym. Date? Saan, Papa? Kaya't naklaan ka no ama-am mo iti husto. Naging nistorya kami laang. Pasla kaano lang anam-amok ni Harold. Ngam ita, boyfriend kon. Iso lang tinakariknak iti kastoy. Nakaragrag sakak ita, ta boyfriend kon. Kinuna na nga ipasyar nak ijabalayda, kat iam-amunak iti kabsat na. Excited ako na makam-amo iti kabsat na. Agyaman makaturog akmat lang. Good morning, ma'am. Again, kwayra ko ma. Numano ti membership fee yu iti gym yu. 2,000 per month, ma'am. Okay, agbayad akon. Ket mangrugi akon inton bigat. Okay, ma'am. Thank you. Wanya, nakasagana kan ang makama mo iti kapsat ko, babe. Wen, ngam agner-nerbiyosak. Amangan nga no saan nakakayat ti kabsat mo, babe. Awan ti rumba nga pagdanagam, tanasing pati kapsat ko. Amok nga kinaawatan kayo. Sapay la ko mga rod, ah. Ala, umay ka nga roden. Ata kami, Mercy. Ay, apag iso ti isa sangpot yung mano. Nakabake iti cake. Kaya't kung iparaman ka ni Manang Glyza. Talaga gayam nga mamuna ko na. Patinagan ko, amomon. Siyempre, ama nang. Imbaga ni Manong Harold. Ala, agtugaw kayo pa. Mapanak mangala iti cake. Mabiit lang.
Anya ti panagkunam ka ni Mercy, babe. Nasingpat ka di? Naikata namin pinsan ti nervyos ko. Naragsak ka makisarsarita ti kabsat mo. Manong Harold, Manang Glyza. Oh, ato hindi cake. Thank you, Mercy. Sige, rama na manang. Noan niya di makunam. Ah? Naimas! Talaga ka di asik tinang bake iti da itoy? Wan, manang. Mabalin ka di ngay suruan nakmat nga bake? Sure, manang. Noada ba kan din? Umay ka lang dito balay, ta isuro ka. Good morning. Oh, good morning, Matt. Naimbag man, takanayon nga da oras mo nga umay dito'y Jimmy, ma'am. Perfect ti attendance mo, awan langan mo. Siyempre, ma'am. Amom, makapa-inspire ti umay akanayon dito'y gym yun. Ha? Kasta ka di, ma? Ma'am. Sige panawan kan. Sumra ka kon iti unan. Okay, sige, ma'am. Kumusta kayo matan iti boyfriend mo, iha? Okay lang, Mat, papa. Ngam, adamat matlaw ko kankwana. Saan matan akas idi nga kanayon nga da oras na kanyak? Maminsan lang matan iti makalawas nga da oras na kanyak. No daduma, awan pa'y. Busy ka no akanayon iti restaurant na. Kasta siguro at talaga, no bumaybayagan ti relasyon. Saan nakasla iti damo? Basta ti importante, teksan nakalabta. Wan Mat, papa. Agti-text maglata ka na yun. Nasaya at nga rudno kasta, iha. Saan kayo kadimat nga agap-apa? Manipod na gayan ayat kami, papa. Awan pa'y matinagapaan mi. Okay, iha. Awan nga rod problema, no kasta. Adamadmadlaw ko kan ka, babe. Kaslamat kan awan oras mo kanya. Manmanuta matan nga kita. Pasensya kan, babe. Busy ak namin na kanayon. Ngamsa na bale. Ikarkarigata kala tamat ti madan iti oras para kan ka. Okay, babe. No, ada parikot mo. Ibagam lang kanya ka. Tapno amok, Mat. Wait. Apay kaya pasaan matan nga iti restaurant mo ti pangpanganan ta. What? Naumak mo ito ni titaron ni Jay. Kaya't ko matiti sa bali restaurant. Okay. Makanta nga Rodan. Oh, nakapasyar ka mat dito'y Jim. Si Mangpat kagaya man manipod abroad? Wen, kat plano men kin ni Papa, ti ag for good dito'y Pilipinas. Nasayat nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ni Papa numamuan na. Amunan. Isutiin muna, binisita mi kan ni Papa. Agyaman na kahit ipanang bisita yung kan ni Papa. Maborboring matlaang dayjay, tawan ka istoryana. Kinagpaysuna. Rimwarda kan ni Papa. Kat jak mo no papananda. Nakaawag ka ba't, Mercy? Kumusta kan? Nasalatak man mana. May iliwag namin ka. Iso nga inawagan ka. Kumusta naman ka? Okay, Aklanmat. Nasayaan na ron kasta. Kadore kasi tinapasama kada kayo kanimanong ko. Kaya't kalatang agbali na kayam. Ha? Anya di kayat mo asawan? Ore nagsina kayon kanimanong ko. Kaya't kalatang awisan inton bigat. Anniversary di restaurant ni Manong. Ha? Sige, Mercy. Umayak inton bigat ija restaurant yo. Bye. Payakas di magbaga ni Mercy. Nagsina kami kanu ka ni Harold. Ni Harold. Apay ngawan na ibagbaga na may papan iti anniversary ti restaurant na. Mapanak ija restaurant na inton bigat. Ngamjak ibagbaga ka ni Harold.
Apay ngay, agner-nervyos ak mata na sumrag. Ado ti tao. Sa dino nga tatiayan ni Mercy. Manang Glyza? Adagayam ni Mercy iti day banda. Mapanak itiayan na. Manang, agdugong ka. Agyaman ak Mercy. Agmay sa kagayam. Wan manang, saan ka nagawas iti sa balya kadwak? Kaya't ko ngamin asikat ikadwak ita. Awan ka di pa'y ni manong mo? Isuda man gayaman iti girlfriend na ti sumungan. Ha? Girlfriend na ko na? Wan, kita... Ni Ira. Kaya't nasa wala. Duha kami ka ni Ira. Akayan-ayat na. Apay manang, ati ka mas masama ka? Mabit lang, Mercy, ha? Kaya't ko lang nga i-congratulate ni manong mo. Saan mabalin na palabsak na ito eh. Agpakita ka ni Harold. Aday tadan. Congratulations para iti anniversary ti restaurant mo. Kan congratulations para iti baro a girlfriend mo. Glyza, apay nga da ka dito eh. Sorry ha. Ngam in-invite na ti kabsat mo. Ada kamit gayam dito Ma'am Glyza. When Ira. Diyak man lanad-nadlaw nga dagayam relasyon nyo ado. Saan pa'y nga minanakisina kanyak ni Harold? Ngam adagayaman kasukat ko. Pasensya kan Glyza. Ngam kasladyak ka ba alam nga ibagakan ka? Nga dan sa bali nga ay ayatek. Diyak kaya't masaktan dirik na. Sorry. Sorry. Day talaan ti may bagam. Pagbabawiyak ti aldaw apan nakaam-amukan ka. Kunak no nasingpat ka. Nga may saka matlang kayam amanang gundaway. Oh, Mercy. Apay, ada ka di bagam? Sorry manang, jak amo akas di gayam ti inaramid ni Manong. Kunana ngamin kanyak anagwin na sos kayon. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka manang. Sorry ha. Awan basol mo, Mercy. Isuasaan ka rumbang nga dumawat iti pamakawan. Agyaman nakpaikit di iti kasdyang ay naramid mo. Tanam mo kaluklok ko nakgayam ti kabsat mo. Kagurak ni Manong, iti kasi nga inaramid na kan ka manang. Siyak ti nakabasulan ti kabsat mo, Mercy. Isuasaan mo agurahan ti kabsat mo. Talaga nasingpot ka, manang. Sikati kayat ko apara ka ni Manong. Diyak kayat yung girlfriend na ita. Agyaman naklangan iti kinasingpot mo kanyak, Mercy. Agtali na adlat ta ti panaggayam ta. Nga oray pinasaktan nak ti kabsat mo. Kaputasaan mo abasol ti kabsat mo. Aging ka ita, nagbalin a best friend ko ti kabsat ni Harold. Kat iso pa iti nagbalin a maid of honor ko, idi nagkasar kami kini Paul. Tuy pagayam mo, Glyza. Glyza pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasaya at mata nagbalin kayo lataan na singed nga agpagayam. Iti kabsat ti lalaki anang pasakitken ka. Gaputa saan met nga agpayso abasol ni Mercy, ti inaramid ti kabsat na. Ala, sapay lakumat agtultuloy ti nasaya at apanaggayam yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Glyza, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Bergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear
Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan agabi, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Tinak isalaysay ket napasamak idagdenden na kami pailaeng iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Gabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Gabi, anak ko, sa dino ti papanam. Apay akas lagdardaras kamot apumanaw. Inaksurutan ti asawak, nana. Dakkel ti atap ko, amapan mananday jay iti ayan ti lalaki na. Anya, ay unay mutan ti aramid ti asawam. At dalang arudan anak yaw. Naaramid na pa'y latinang lukukan ka. Numadok talak apud no ti atap ko, nana. Diyak laamon ti maaramid ko. Ay naanak ko, agkalma ka kumalaang. Di mo pagturayan ti pungtut mo. Ikarigatak nga aramidin da ita, nana. Sige, mapanakon. Itatadatan dito'y balay. Mabalin ka ding agsarita ta, Alexa. Ano ka niti pagsaritaan ta, honey? Sinurot ka itay iti restaurant na panam. Kat nakita ka nag-sweet kayo iti lalaki akatwang. Kaya't kung ibagam kanyak tipod no. Adda ka di relasyon nyo iti dayji a lalaki. Ha? Awan, honey. Gayam ko na ti ibagbagam ang lalaki akadwa kitay. Gayam mo? Ngam nag-sweet dagiti text yu iti tunggal maysa. San asyak tiluklukwam, Alexa? Nabayagan nga adda atap ko, nga adda sa bali a lalaki. Ngamjak lang timtimak. Gaputadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy. Inaramid ko ti amin. Tapno lang agbalinak ang nasayaat nga asawa kan ama. Ti aklit mo, ama-amuan, ti songbat iti dayta asaludsod mo? Isong anak relasyon iti sa bali. Gaputaawan oras mo kanyak. Siglatan at trabaho tin-into naram. Trabaho tin-into narak. Gaputa kayat ko amaikan kayo iti napintas a panagbiag. Ngamno talaga adina kon kayat. Nawaya ka nga rod a pumanaw dito'y balay. Agsinatalangan. O sige, day talaga yam. Itamot lang. Pumanawak dito'y abalay. Ngam itugot ko ti anak ta. Din, anak. Urayan ka ijay kotse, ha? Sumarunong kan tulangan ijay. Sa dino ti papananta mami. Apay asaan ta akadwa da daddy kan lola. Awanan ti adupay asaludsod. Basta agpaitulod kan tulangan kan ni dadim ijay lugan. Apaman amalpas ti panagsarita yo. Sige, mami. Daddy, nagapa kayo kadikin ni mami? Apay asaan kayo asumurot iti papanan mi? Adda lang aming parikot mi kan ni mami, anak. Iswa sa anak pala sumurot kada kayo. Ngam di kagdanag. Tanuawan trabaho iti opisina, sarungkaran ka. Daddy, diyak kayat ti sumurot ka ni mami. Kayat ko nga dito mayak ngagnaan. Mayat, no iti ayan ni mamim ti pagnagdam, anak. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Ala, umay kan. Itulod kan ije kotse, urayin na kan ni mamim. Oh, pare Gabi. Matlaw nga da parikot mo, ha? Agasam, naganon tinainom mo? Bay anak lang nga ginumparay. Kaya't ko lang nga malipatan ti problemak. Apa yan? Anya ka di talaga ti problema. Sinurot ko ni bakit ko itinapanan na restaurant ti di kalman. Kat naduktalan. Ngada sa bali a lalaki na. Anya? Naaramid na kan kati kasta? Buwan pare.
Kapnit niya sakit. Intugot na pa iti anak mi iti ipapanaw na iti balay. Oo na yan. Ay, jak ipagarop akas ta ti pagbanagan ti pamilyam. Manyangarod nga eh. Talaga akas ta ti biyag. Agbalin ka langan ang natibkar para iti anak mo. Ket sapay la ko ma. Tamaurnos tumot lang ti parikotyo iti asawam. Nay, payon nakastati lang at higayang baho ni Lobaraok. Ay, Bartag mutan nga intulod mo dito'y balay. nagbartag. Takayat na kano amalipatan ti parikot na nana. Inawis na kaginom. Yam sana ka nagbartag. Tapno at damang itulod ken kwa na iti panagahawid na. Ala katagyaman na ka, iti panangitulod mo kun kwa na Baraok. Natisturbukan sa payan, gapo iti gayang mo. Ala, pare, agida ka. Dayta nana. Napay dakon. Ala, agawid akmatan. Agur-uray ni bakit ko di balay mi. Sige Baraok, katagyaman akmanan Awanan yaman na, nana. Ay, nanak ko, gusto maturukan. Inton bigat talangan ng agsarita. At iti kape, anak ko. Agyam anak nanang. Ay na, nagsakit ti ulo ka. Danda ni Jack pa'y kaya ti bumangon. Kasanaw kat nalaos ti bartag mo idirapi. Intulod na kanino agayam mo. Kasta ka di. Jack, amot inararamid ko idirabi. Amo kanadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan mo kumamot abaybay antipagim. Panunutom ti kakaisuna nga anak iyo kin ni Alexa. Nanang. Saan ka nga agmaybay sa anak ko? At da kami dito'y para ken ka. Agyaman nak. Taadda kayo wala tamang tartarabay kanyak na anang. No saan laga po kada kayo? Jack lamon. Hamangan no nadadaalan ti biyag ko. Pari Gabi, gusto ti imbalakad kan kanina na Marieta. Sana rin bang abay am ti bagim? Gapulang iti napasama kada kayo ti asawam. At dapay mat ti anak yo apang ipamaysami ti atensyon mo. Talaga ngamin anasaktanak iti inaramid na kanya, pare. Jack man amo. Inaramid ko amin, tap nagbalinak ang nasaya at ng asawa kan kwa na. Ngam insukat naklata. Sinayang na ka ni bakit mo pare? Saan na na-apresyar tinapudno a panagayat mo ken kwa na? Nupay kasta, kagumamlat ta apakawanan. Ipagpagapumlaangan kin ni Dane nga anak yo. Jack amunum aramid ko dayta, pare. Ngamin, gura. Kan sakit ti markriknak ita. Gabi anak, awan sarak mo ita, saan ka day? Awan nanan, apay ka day? Anya nga ta, no ayabam dito iti anak mo. Tawan mo't klase da. Kinapudno na. Day tamot ti planok nana. Sumarong karak, iti ayanda Alexa. Takayat kumot ang makita ti anak ko. Ay, kaya't kumati sumuro, tapno makitak mati apo ko. Uray saanan nanang. Mabannog kayo lang. Sapay adayo ti ayanda Alexa. Urayin daklangan dito'y balay. Ala, no da itati ko naman akaw. Kat sapay ko apalubusan ni Alexa ti anak yaw ang maturog dito. Si kamat gayam Gabi iho. Nasaya at mata na panunot mo tinagpasyar dito'y balay. Uwan papa. Kaya't kung amin na makita ti anak ko. Sungay mayak. At dahil ti salad na aggurigor isuasan na rimrimwar. Anya? Kat ni Alexa papa. As-asikasun na ka diti anak mi. Dahil tangarot ti parikot. Kanayon nga awan dito iti anak ko. Isuada kami kinimamayon ti kadwa ni Dane. Anya? Sana mabalin dito'y papa. Masakit ti anak ko. Ngam di naman la asikasuan. Pasensya kayon, papa.
Ngam ala at ti anak ko, kat iawid kon ije balay mi. Iti kasta, maasikaso ana imbaga. Dahil anak, kumustan ti Riknam? Nasaya at magtandati. Sana nakas iti sigod. Nasakit ti bagbagit. Imbag lang na. Tay manugot ni Lolo Arturo asumurutak kada kayo. Daddy, mabalin ka di nga dito yaklangan poder yung agnaad. May mayat dito eh. Gaputaad kayo ang mga sikaso kanya. Anak, talaga ka di asaan na ka nga as asikaswan ti inam? Kabayatan ti kaddam iti poder na? Saan unay, Daddy? Gaputa ka na yun arumwar. Imbag dadalolo amang kadkadwa kanya. Ngam, dumalat na no da kayo adadakil ko ti kadwa. Sige anak, dito'y kan balay nga agnaid. Ngam masapul nga agpakada ka ni mamim. Kastamot tan ka ni lolom. Anya, kaya't ni Dane ti agnaed iti poder mo? Saan ang mabalin, Gabi? Siyak ti ina. Iso arumbang lang nga iti poder ko ti pagnaedan ti anak ko. Sika nga agpaiso ti inana. Ngam ti saludsod. Ar-aramidem ka di ti responsibilidad mo kas inana. Anya? Naku na kanyak ni papam. Akanayon kakano nga awan dito'y balayo. Amum ka di nagsakit ti anak ta. Imbes ko mga asikaswang. Saan? Taadda ka iti ayan dagiti babarkadam. Wano saan? Kadwam ti lalakim. Gusto lang nga iti poder ni Gabi ti pagnaedan ti anak yo, Alexa. Anya? Kanunungan nyo dahi taag Gabi, Papa? Wen, gapo tayo responsable kamat. Kan may sa, uray no makumikom ni Gabi ti trabaho na, maramid na lata ti responsibilidad na kasama. Isungawan nga rut parikot, no itayan da Gabi ti pagnaedan ni Dane. Nagparatak ti panaglabas ti oras, pare. Panag-aawid man gaya main. Huwag nga rod pare. Uray siyak. Diyak napuputan ti panaglabas ti oras. Kasano, katay talatan trabaho ti asikaswam. Saan kan sapay na nagmerienda itay? Ha? Ay wun gaya man niya. Nalipatak mo ti nagpagatang. Madamag ko man lang, pare. Awan ka din ti planom ang mga asawa manin? Ay na pare. Awan day ta iti panunot ko. Kontento akon iti kasto nga estado. Ken adamot ti anak ko apang ipaayak iti atensyon ko. Happy birthday, Daddy! Agyaman anak ko. Ay na, dandani pa ikid din nalipatak. Kasangay ko gayam ita. Kasano mo nga anak ko? Kanayon ka ama kumikom iti trabaho. Iso adi mo pa yan malagip ti kasangay mo. Kasta talaga ti lumakay, Lola. Managlilipat. Ay na, pagkay sandak manen. Alagid din, agrubat kayo. Intay mang restaurant. Gabi, sa dino ti pangipanam kadagita na tawan ni Alexa. Apay nga enroar mo utaon. Kabil ko di bodega nanan. Ngamin, tunggal makitkitak dagito'y aladawan. Maipalagip kanyak ti inaramid ni Alexa. Iswa na saya at no idulin kulangan. Ay, maawatan ka anak ko. No day talaang ti amom apampuspusan, tapno maka-move on ka. Ay, kataramitam Pampanunutak lang nanang. Siguro, no saan ang naglalaki ni Alexa? Nalabit ang naragsak pa'y laging gaita ti pamilyami. Saan kumamot a broken family, ti di makalan ni Dane ng anak ni. Napasama ka, anak ko. Iso nga awanan ti maaramidan tayo. Tinapatag ita, kat makit kita, kan makadenam ti anak mo.
Daddy, Lola, nagalisto ti pa naglabas ti aldawaan niya. Umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Una rod anak, kat kaplaawan ka. Ita pa ilaang, apo. Kablaawan kan. Thank you, Lola. Kin agyaman akmat kada kayo, Daddy. Tauray no saan akumpleto ti pamilya tayo. Inaramid yo latta ti responsibilidad yo kas amak. Inaramid ko lang ti amok apagsaya atam. Kat agyaman akmat. Tasaan ka agimura kanya ka. Gaputadyak inikan ti inam, iti gundaway tapno agsinublian kami. Maawatak ngamin ti sitwasyon nyo, Daddy. Iso asa anak agimura. Ken oray ni Mami. Pulos asa anak anagimula iti sakit ni nakam kankwan. Oh, Mami. Nakapasyar kayo man dito'y balay. Adda ka di gagarayo? Imbayak, nakayat ko ayawat to'y sagot ko kan ka. Para iti umadanin apa nagturpos mo, anak. Nagsapamutan ti panangyawat yo iti graduation gift, Mami. Amangan ngamin no sa anak ka makaumay iti graduation mo. Gaputa mabainak ngamin kada daddy, kan lola mo. Mami. Taapay kumamabain ka, Alexa. Gabi. Awan ti rumbang apagbainam. Ta para iti anak ta, ti idadaray mo iti graduation. Kamaysa, doon yaman dagiti napaspasamak iti relasyon ta idi. Lipatan ta kuman. Agbalin talangan na sibil para iti kakaiso ng anak ta. Oh, makita yu, Mami. Iso nga umay kayong tumat-ain ton graduation ko. No kayat yu. Isurot yu ti asawa yu. Kas namot ti kabsat ko. Itikas na, makitak met ida. Kas tauna iti ragsak ti anak ko iti panagturpos na iti kolehiyo, Mr. Lonely. Gaputa adda kami adadakkel na iti daydi agundaway. Ita, addamatan pamilya ni Dane. Retirado akmetten. Aging galaangan dito iti pakasaritaak. Ket pagyamanak unay, numapili ama idrama. Ito'y pagayam mo, Gabi. Gabi pagayam ko, dayawak unay iti kinasaya at mga ama. Gapu taure nagsina kayo iti asawam, saan kalata nagkurang iti anak mo. Ket inaramid mo latta ti responsibilidad mo ken kuana kas ama. Ken nasaya at meti inaramid mo, apan ang pakawan ken ni Alexa. Gapu ta si kamot laang ti marigatan, no agnanayon agura ti adda iti kaunggam. Buano papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Gabi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Daya Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.